Ja ću vas ostaviti da uživate u najavi ovog velikog finala uz legendarnu numeru koja je uvek bila puštena pred utakmice Chicago Bullsa u United centru, pogotovo u onom periodu kada su bili nezaustavljivi igrači Chicaga pod vojstvom Michaela Jordana. Pa da čujemo kako će to zvučati u Novobeogradskoj hali uz najavu Marka Mićunovića. Što kaže Lučan? Kolektiv Novana ne prizira se susret iz grupe, dobijamo druge finaliste, to je tim Novko.